Namaste, kallid jooga inimesed, me alustame täna päikesetervituse maratoniga ja me esitleme täna teile päikesetervitust, mis on pärit Ukrainast, kompleksi joogakoolist ja alustame. Hinga sisse, hinga välja, hinga sisse ja hinga välja. Paremast jalast hinga sisse. Ja lükka puusad ette välja. Siis ja pärast. Lõu, ring, põled, järjest maa. Hinga sisse. Ja hinga välja. Ja vasakust jalast sisse. Siis ja välja. Siis see tuleb kokku. Välja. Вдох. Раскрываю грудную клетку. Вдох. Изгибаемся на вдохе. С левой ноги вдох. Раскрываем грудную клетку, вдох. Руки на землю, вдох. Собака не записывает. Вдох, подбородок, грудь, колени. Руки на землю, вдох. Вдох, собака, морда вверх. И выдох, собака, морда вниз. С правой ноги вдох. Раскрываем грудную клетку на выдохе. Руки на землю, вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Намасте.